Hi, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chiyani, of course, namhleta ikhalela ihlabusikiza man na project and of course ya 2025 ya so ka of course ra ti 2 ta April ni fika ni scroll ka account ya hlabusikiza loko ni fika ni scroll ni fana kuma ku se i posterini back cover ya fika tsala ku back cover I'm a god leswi of course nga fika tsala swolo so ta hi pfula mi vona ku famba hi ku sala yini and stuff like that. So hi pfula of course on top vheta swona swi tsariwini le henhla le the capital letters swi swi va in bold very I'm a god. So I'm a god of course vula ya greatest of all time not le ya literally god ne yombe anga vula ya greatest of all time not le one ne. Eleswo and then of course ngena hi ku track number 1 baku age is just a number featuring Ben Mayengani and Khululeka. Khululeka, it's a new person, I don't know the person and stuff like that. Okay, Master T. You not narration stock hlaya very very yive ta ku yita mihleketweni liya yo mukuma ku kha ku byala munhu lonkulu na lontsongo and then most cases very very mfika mukuma ku ri munhu lontsana wa xinuna na munhu lonkulu wa hisati general swi va swi tshamise sweswo vona mhaka leyiwa but at the same time nga tlhela yi narrate hi kombisa ku nga ku ri timhaka age is just a number in terms of the achievements u pimeriwi nga humelela na 20 nga humelela na 30 nga humelela na 40 nga humelela na 50 or even 60 years at times even 70 if ku humelela ka swa wena vona mhaka leyi it happens at times so I think nga yi narrate that way ku ri simu ri ta kha ri famba ka line yin'we ka teto vona mhaka leyi it's either yi fambisana hala ka marhandzu hala or yi kha yi fambisana na swo fambisana ti achievements swo pimela malembe and stuff like that vona mhaka leyi and then of course khe hi nghena ku track number 2 va ku nikeleni gwala tititi as you can see featuring Ben Mayengani the president again so nikeleni gwala swi clear gwala very very byala gwala ri tala ku tirhisiwa kwini a Mozambique ne va ri lango gwala a ni twa gwala so byala nikeleni byala i risimu leri xitarateni risimu ta hlawu hi ti tivaka very very ti ri xitarateni ku va loyi byala risimu njhe vanhu va ri chayisa va lo tshama va dzumbini kwalomu a ti-tavern ya hi tinsimu tin'wana tinsimu ti rhandziwaka ka ti-tavern and stuff like that vona mhaka leyiwa by the way yona title track ya kona leyi koku la a ni voni swi tsariwini na ka cover I'm not sure why but yona title track ta tlhe swi referensa ka very very ka the front cover and stuff like that and then of course ke yini ku track number 3 va ku neta tiko wa kwala featuring Ben Mayengani and Khazina Khaza very very Khazina Khaza na hi n'wi tiva hi n'wi vekele na hikwalaho yi clear track nta tiko wa kwana so swi vula ku hayi lowa n'wansati loyi another doubts in terms of a marriage ta tekiwana swi nga swi fambisana swo tala either swi fambisana n'wana wa ku a nga ndli swona or maybe yena hi side ra yena a swi loko n'wi fambelini ku nga hetela a tekiwini so swi clear swi ta fambi line yin'wana ya teto and stuff like that kwalano and then of course khe hi ku track number 4 veri va navela featuring Ntsako Shirimani and Maradona so of course Ntsako Shirimani very very n'wana Dr. Joe Shirimani clip already a hi vekerini to tlhe hi vekela kwalano yona Ntsako Shirimani walowo n'wana Dr. Joe Shirimani wa xisati and then ku tlhoko na Maradona lexi yo yimbelela line wo Bliss Boy lexiya ni endla ni va something like that bala yele maniga and stuff like that so yona track ya kona of course yale ayi humile as a clip and stuff like that mana makali and then of course again they ku track number 5 very Teresa featuring Ben Mayengani the president and also Khazina Khaza again as you can see kwalana Khazina Khaza mo ngitiva hinkwenu very very so ku hi Google very very Teresa very vito ra munhu wa xisati so vito of course va ka ri huma ka Xiportuguese as you can see kwalano so in other words ri vula ku harvester
or Sama. So i vito kahle kahle title ya risimu leriya ku nga vito ra munhu wa xisati ma vona mhaka leyiwa. So Tereza i munhu wa xisati ta hi vona swo hlamusela ku yini sweswi va hlava vanhu va rirhandzu. I guess risimu leri dedicate-iwaka ka nhwanyana wo karhi va ngo i Tereza ya swi ti komba kha swi fambi hi line yaleyo and stuff like that. And then of course hi hindza hi ya ka track number 6 Magwinyani featuring Benny Mayengani. Magwinyani swi vheta swi hi tsundzuxa mhaka line ya magwinya so very xigwinyani. Swa kona. Of course similar of course taka before DJ Gift. In other words it's basically magigwani man. Twa swi fambisana ngopfu mina hensa swi ni bayisini even ka yin'wana ti-videos. So ya ku ya before DJ Gift ku na swo tala of course a nga ta kha before hi swona such as ku a nga hlambi a swi tiva line yaleyo yona yi nga popular ngopfu. Mrangaphandle of course a yi nyikini some of the hints so probably swi nga va ndeka beef laha of course a yi fika yi kombisa ku hlawuxi ri a yini mpfula mthototho a ta hlamba thyaka mthototho ni ri muhumelerisi mthototho. As you can see so tseda yo chinga or kanjhani but swa twala ku i ta chingelo na hi sweswo a nga hlambi and stuff like that mara mhaka leyi. So nga zi hala na hala ya ku ya boha yena DJ Gift is confirmed track 6 hayi it's beef to DJ Gift ma vona mhaka leyiwa ya hi leswo hopefully na yena beef inayo. And then of course hi hindza hi ka track number 7 ku endla u nga tela swono vanhu veta ni yimbelela ni endla u nga tela swono featuring Benny Mayengani and Khazina Khaza. Of course hi vikele ni clip leyi vhele mi nga ma hi tsundzuka hi twini already it's a good song ri twala kahle swinene. Hayi mani hi le ka track number 7 ni twini ku n'wi hlaye ngo Benny Mayengani and hi mpela ntiyiso n'wi hlaye ngo Benny Mayengani. Hi mpfhuka hi sungule list leyi kahle kahle halo n'wi tlula kan'we Benny Mayengani. Track number 1 yi kona, 2 yi kona, 3 yi kona, 5 yi kona, 6 yi kona le ka 7 leyi nga ka yona yi kona. So yeah President Mayengani yi yimbele ka track to tala swinene ka this project. Hi to swini I have no comment in relation to that. Obviously Hlawusiki is a very very chingelwana hi swona a nga koti ku yimbelela so hi to swini as a producer and stuff like that mara mhaka leyiwa. And then of course hi hindza hi track number 8 Sharing is Caring featuring Bliss Boy. Very very Bliss Boy already a hi n'wi voni a ri studio leyi a yini. So hi ta hi twa very very va ta va kha va fambi hi line yini but Sharing is Caring generally swi fambisana ngopfu na marhandzu leswi swa Sharing is Caring mi kuma ku i swa vugangu xikarhi so hi swona kha swi vitana ku Sharing is Caring generally speaking swi fambisana ngopfu na vugangu or mi kuma ku vanhu no tivana va tivana so ku xavaxaviwa and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. And then of course hi hindza hi ya track number 9 very Tsanga featuring Dr. Shiremans va ra kwalano Sguje and DJ Fanakaloko. Okay, so you can see the new people here very is Sguje and DJ Fanakaloko. Very Tsanga ku ndleka hi master T. A ni kha ni zama ku va ni kha ni searcha kwala ka Google ka Facebook ni vona laha fika swi tsala very Thapelo Ravele a fika tsala ku Tsanda khatsi penya nga rengi ya munyanya sa Tsanga. Leswi nga fika swi tsala ni swi koti kahle Xivenda but na kota ku va ni khomanisa kwala na kwala so loko swo ti kombisa ku Tsanda khatsi penye nga ringi ya xandla a xi ve na ringi loyi swi tsale hi that way. Okay hi kha hi hindza ku na lowu wa veri nga dzinandi pfivane yo a wu ni hindza swendla sweswo hayi Tsanga a xi disappoint na Luthi Veiwe. Okay yeah xandla xa mina a xi disappoint and stuff like that. Tsanga tshiko thothona hi so loyi kombisa ku voko ra yena ra hlohlonya. Okay ni vona va kha va swi vula as voko ri helerile vona mhaka leyi so voko ri va na ringi ndzi vona va swi hlaya as rintiho va swi hlaya as voko ni ri va ri helerile. Okay Tsanga tshiko thothonesa hafu donola sasa vo ina ku munhu ta hola sasa. Okay the way my palm is itching I wonder who will give me man. Okay
Okay, so tsanga i palm, ito i voko kahle kahle. Tsanda i voko, tsanga swo i ranga. I guess leswi hlamusaka swona swo i voko ra mina. So hi le tsanda tsa Yehovha, voko ra Yehovha. So tsanga very swi nga hambana kule na Xitsonga man. Tsanga is my hand. Tsanda tsanga tsa right tsikhoto thona. Voko ra mina ra right ra hlohlonya. So tsanda i voko. Yeah, I think swi clear kwalano. So sure ku risimu ra kona of course ta ri karhi vulavula in relation to the hand. Loko ku hi laha ni vona swi karhi swi fambisana no voko ra hlohlonya van'wani swi fambisana na ringi kwala. It's not something I can guess no ma swi vona it's difficult as long hi swi tiva ku risimu ri ya vulavula hi swilo swo fambisana na yini leswi nga important sweswo hi khe swi tiva ku tsanga ri ya vulavula hi swin'wana swi fambisana na voko something like that. Na mhaka leswi swi yelaka na voko. Yeah, and then track number 10 va ku leswinene. I was shocked hi track leyi mina because ku va leswinene njhe just like that, like a yi na ti-features a yi na nchumu ko tsala ku leswinene hi sweswo ntsena swi nga fika swi tsariwa. So in overall hayi murangaphandle yini yi vone ngopfu man ka the project. Yeah. Oh, and another thing, and the track number 9 I kona murangaphandle musi, which is strange. Generally loko va endla album ku na risimu leri va ri 3. So this time around a va 3. I'm a bit shocked ku ha risimu leri va nga 3 as Limpopo Poison ka the whole project. That is crazy. Swin'wana nga fika ni swi notice sweswo. So Benny Mayengani of course a nga hlavelela but a nga kona ka risimu ho vula in terms of kusuma like as a feature. So yeah, Benny Mayengani of course le ka track ta 1 2 3 4 5 6, yeah, like 6 tracks and stuff like that. Yeah, leswinene I guess i hlawu ntsena ne a ni veri leswinene a ri tsaliwanga nchumu swo i hlava a ri yexe. Swa ku hi yona nga ta a ri 1 ka le risimu. Yeah, hopefully okay. All songs composed by Hlavu Sikiza and Benny Mayengani ni vona va dominator in terms of composer tani swi swi vona kwala. Handle ka track number 9 leyi of course yi nga fika yi compose-iwa hi Dr Joe Shirimani, Sivara, DJ Fanakaloko and Hlavu Sikiza. Yeah, tin'wana ta tinsimu vhele ti compose-iwe hi DJ Fanakaloko, Saji na Dakalo. So line a yi clear ku va vula tini vo vula ku Sam wa va nga kombisanga ku tini tinsimu ta ku again swa ku va lava va ta va kha va nghena va DJ ka loko va Saji na va Dakalo va ta va kha va nghena ka tin'wana kwalo va ta va kha va spread kwala ndzeni kwala somehow. A swi tsaliwanga kahle swi va clear ngopfu. Yeah, the producer ku na Benny Mayengani, ku na Hlavu Sikiza, ku na Dr Joe Shirimani, ku na Sivara, ku na Izzy Mabasa. Okay, a nga salanga Izzy. Tinsimu hinkwato ti programmiwe hi Hlavu Sikiza. Keyboards a ku ba Hlavu Sikiza na Izzy Mabasa. Tin'wana ku fika ku ba Siguje ka tin'wana kwala. Se hi fike hi vhumba swi lunghizeni n'wana yi tsalaka swilo leswiwa, so yena hi fike hi vhumba ku hi kwini un'wana a nga nghena kona hi ngo to presentela Hlavu ka swilo hinkwaswo kasi na hi munhu wa ku i nghenangeneni timhaka ta kona. Executive producer by the GOAT Mabuza and Troy Baloyi. Production team by Hlavu Sikiza and Izzy Mabasa. Published by Sikiza Records. Recorded at Sikiza's Beats. Hey, studio lexi yana xilo lexi xi na matihlo lexi va Hlavu a swi tliya ngopfu na Benny Mayengani musi va kha record ka xa yena generally but ku ri xexiya it's a bit confusing. Mixing by Dr Joe Shirimani, Hlavu Sikiza, Izzy Mabasa and Sivara kwalana. Okay. And then mastering by Dr Joe Shirimani at Shirimani Studio. A swi hala ku ni bayisana na ku hlamala ku why ku tele so ka mixing kasi swi separate ni tlhelo na mastering. Mkhulu hi yona number 1 hi ku masterela xigazini a yi tluriwi. Yeah, a yi tluriwi it's better ndzondiwa hi yona number 1 ka nkarhi wa sweswi hi vula minkarhi ya sweswi kwala yi tlulaka hi mastering like you can go back ya yingisela track ta khale to open penule titiya swi tana quality man. Sponsored by Mutsenga Holdings and va tsale ku Mustenga Holdings.
artwork designed by Sigeza Graphics. Hi leswo titolo ti-sponsors mos wa ku tsala Mutsenga Holdings ntsena loko ni hlala hansi laha na ku tin'wana ti vona nyana ponga kwalo ya va hlayini lava nga sponsora vo ka va nga tsariwanga and stuff like that. So front cover yeleyo tanihi of course a ni vuri ngi ta tlheviya ka yona hi yona title track of course Dzigwala ti nikele ni byale yona ina title track ya hlavusikisa ka the project. Back cover yaleyo yi fanise na mbuti la as you can see yi vekere na mbuti liya. It's good ta hi hi twi yona project yona yin monini in terms of the features like ya tikanyana munhu ku i ta ku i yimele ngopfu yini track ya tikanyana this project yin nonini swinene leswi loko ku ri amukeza swi sika bani ta kombela mi tika subscribe. Na ku nghena yini ifoni yami hayi ni skemiwe ifoni mina ku skemiwa vo teka kahle u skemiwini kumbe u skemiwe voni yo teka se okay mina ta ku pfuna foni na yona wa ti ta ti credentials ta wena mina ku nghena TikTok no ka TikTok credentials ta wena wa ti tiva na mara ni afanga mavula Xitsonga xo hlantsweka no okay ti login details ta wena wa ti tiva vulani hi Xitsonga xo hlantsweka ayirla o bengome rla o bengome no a ni swi tivi ta ku yini mino a ni swi tivi ni Mutsonga wo hlantsweka